The 6 scheduled areas land belong to the state government, not in Karbi Anglong Autonomous Council. So, what does 6 schedule says over land rights as per para 1A of the 6 schedule? Pini panel discussion due to Kichari Pong anchor Bhaini Lapan Kitchen seat Danke. First of all, I would like to extend my heartfelt congratulations to my panel in Tehran for his chosen the advisor for 6 autonomous districts. Congratulations to the 10 autonomous. Nebang ke, apa bang ke ni bang tabe. Tehran sama pun nak kurilah. Actually out of station. Amalah nahidu nahi tumta berjadlah. Lapan pini ko masih ke organize na. Ni apa bang sini ni? Hala bang tu ni lang leda lah. I was just communicate through phone, but I didn't know who is organizing this one. But I'm happy I'm able to come. Lapan bang dia tu nanti lapu Tehran sama pen. Jengki thula, akai tadi tu masih bang berada. Ajar ke din bang ke komen pekong lo. Lahai tu han lang, dor dor lang se to. Ko alo makin lang gitu. Lasi lagi discussion alo bang ke. Dunde lo non ke pusin ni kisi. Api Tehran sama kan lo lapu ke agency mo chudu bang ke ante hotel lam bang ke. BJP तुमसे organize a 6 schedule discussion lo bang si. Itu bang ke ling lang cho so lo ko kai chi pula. Laso discussion bang ke ni kai ta pulo. Laban 6 schedule alam lo wala jitu long le alam nam pustame 6 schedule bang ke autonomous council ka chari tum an abang ke chini limitation bang ke nili kai sita pe jitu 6 schedule do nang ne ko bang ke 6 schedule bang ke tu bang ka limitation do itu school college ki chumpu un pustame primary level choti lapen itu mah culture dan tradition lain itu protect pada bahasa Inggris. Longle dia andeng bangke ajak sedame dak damai cerai ni abar saya bangke je longle. Wajib sampai ke sini lagi bangke. Je it is very good and it's very attractive when we talk about sexuality. Yeah, that is the reason why in many other part of the country, even Ladakh. Now they want to go for 6 schedule. But we as the most oldest 6 schedule, we understand some of the limitation. As my friend Alvin Jalan has already cited, there are some laguna. Laguna are there, some limitation are there. Hala so limitation mukha overcome di pulote, nitum determine lagi, nitum je rigid lagi, ajak lang nitum ajak lagi. State kan ajak betul nitum kan nakit jom tu. Nangke ber nangke suppress bangke ini tu halai bangke je kait tame kici pehlo pon un kacap thibang un 6 schedule pulo te nitum lopilama technical bostu non towar ke banai tuna irrigation mukhaka mekan tuna hal hai ta technical ana tu ang itum da non technical mukha bostu da unta hal hai lo pulo te nitu ke 6 sakdo lapen je kitchen damun e ko an mawar sai ho kitchen gunai tipena banke itu population banke household banke nearly 1.5 lakh 2 lakh kasih no itu population topik lo laso pot si je 244 on nang pinang po lapen laso pot implement lo potel an so se angkang pipin itu kam sekian umpo hala ba lapen longle na phelang na ajana a limitation ke do banke group of minister tumjong si Assam government tumjong si ani hanglo bolute ajak stamini tu masuk percintaan kuripun. Lasin ladak lo bolute matha dami dan bukilo ma itu cerita naik bangke nanggo je 6 tu langkang di bangke itu maaf tu se kicari nangi bolute rata bhan chalani bolute develop nahi itu hangpom bolute itu bangke 244 implement ang program ta hangpom. Lasin ne bangke itu dam nangi lason. La ana ningkani itu autonomous council chali therapy non the so for who
Mopen telon sang hota pula. 6 schedule alam ko people si chithan mo na. Ahok tadalam tam ke 6 schedule ke chithan tam re nahi la pen apor ki patam re nahi apor masinang ke kalilo. 244 itu mana emblem di mana pen Congress itu mang ke ningje bonglo. Dikit kita polisi kita ngadone deci ne. Congress itu ningje bonglo pen so provisions name kitilo bilansi intis name 1986 host name और दी का दो कभी ना सोलह तक जाए तक ये तो केलांग सोलह लोंदा दो एंड तक people itu mesti naik ke bangke lahano lapel longley phela namu penal julo ali no government atun nang si state government atun nang sedi ko pine polisi and tupen pine land equation polisi polode ajat along le adjust kame ini tumpe nang kiche rai lapel government aphan ki and poja jak ko ngalang tum long do itu mah limitation ke ham no itu lang dalam mungkin dah pulokan first time history longke lahai tadi itu lihat kita ke surrender from time immemorial since the conception of Kabingan Thomas Council we always had our minister from the Hills district be it from NC Hill be it from Kalpiang but for the first time why no minister who is being elected from Kardiang Autonomous Region or NCL, who people of people that Kelata. Lata Kichok it had biglo, Lata Nito Pan voice is suppressed Nampurilo, or are we surrendering ourselves to the higher authority? It will surrender. Lata Nitum Tunai. A power Doma will not claim Belegala. At least hala sobang ke litung Kalpiang long Ratan Engti Ex EM. So you mean to say that land belongs to the state government, not with the Kalpiang Autonomous Council? It belongs to the Kalpiang Autonomous Council, of course, no doubt. But if need be, if there is any need required, the government of Assam can requisition it. Hala halo ni budaya magi. Laso potensi litung bangke, hotel bangke. hai ka to ka be phan benji pehloji bolote la pe ke nang so bang ke itu ning sigde a hok pet ben je autonomous state nang sinang la pe bere ke thang da lo la pe so lam ba ye ni li mat ko long le lam te na point box ni le point out kori lo la pe limit ma limitation lam ta ning je lo lan sin on ko ni ning je sik to ni ko lo